loko mi subscriber hi kombela mi subscriber leswaku loko hi mi tisela tin'wanyana ta ti mi kota ku hatla mi tikuma. Xo sungula hi na camera leyiwani guys, so camera leyiwani yi fresh, yi kahle, ya ha ri yintshwa. So but problem ya yona i mhaka ku a ni tivi loko ya vonaka. Problem ya yona kombela ku ta susa lexiwani, a ni tivi hambi swi ta hatlisa. Problem ya yona yi hoxa memory card lexi xa SD lexiya xitsongo, ku na lexiya xikulu lexiyani xi talaka ku tirha ni le ka xi tlhomaku na la ka leswa ti-laptop lexi. So ku na lexiya xin'wanyana a va xi vitana SD, va xi vitana XD, hi xo lexi lavekaka xi tirhaku la. I think a swi hambani kule na lexiya xa SD, so ni le ku xi lavalava a ni le ku xi kumeni. So loko ko va ku ri na un'wanyana a tivaka somewhere hi nga xi kumaka kona, hi nga xi xavaka kona ku olova, kumbe un'wanyana a ri na xona a comment hi hatla ku xi kuma guys, ku ri hi ta ka hi nga ha xuti hi camera yin'we, hi va hi kha hi tirhisa tikhamera ta ku hambanahambana leswaku yi kota ku komba masayiti hinkwayo, yi komba straight, yi komba hala, yi komba hala, swo fana na sweswo ku na ti-interview ta hina ti ta antswa. Ni vula ku ti ta tsakisa nyana, swi ti komba ku swi professional nyana swi swa kona. So okay, xo sungula a ni swi tivi ni ta sungula kwini, but let me say congratulations ka DJ Mumba. Ni vone va kha va postiwa, va poste na hi vanhu vo fana va Sole Makampu, Mejiwani Sole Makampu, ku va a xave movha. Ku swi komba ku ku le ku tirhiweni swinene, ene hi swona swi lavekaka sweswo ku tirhiwa, ku yiwa emahlweni, swi ti komba ku na mbuyelo. So xin'wanyana lexi ni lavaka ku vulavula hi xona hi leswiwani, Gagash ku na event namuntlha, unfortunately a ni swi tivi video leyi mi ta yi kuma rini, but ku na event leyi nga kona. So laha Gagash a kha a vulavula hi ku xixima vanhu lava nga na disability ku va ta ka ti-event ta yena for free, va ta nghena for free vanhu lava nga na disability, i vanhu lava fambaka hi ti-wheelchair. So twa nga ku i ku pfuna ni, but at the same time ni twa swi endlanyana swin'wana swo a ku gigini ta kuma munhu loyi a nga na wheelchair. Ni twi nga ku kaneti vhele yena i zama ku lava ku kombisa ku ri ku nga vi na ti-limitation ka vanhu lava va nga na vutsoniwa, but ni sure ku nkarhi yo tala vanhu lava nga na ti-wheelchair a vanhu lava ti fambisaka hi voxe, i vanhu lava fambaka va phushiwa. So swi ta tikela vanhu lava va fanele va phusha munhu byaleni wa hala ku fasa hala tlhelo. Nkama wun'wanyana u kuma ku a nga na transport munhu wa kona, so nkama wun'wana a va limiti hi mhaka ku va kha va ri na disability ya ku va famba hi wheelchair. I mhaka yo i fanele a nyika munhu handle ka loko va nga request. A ni tivi ku mi swi vona njhani, but I feel like i miehleketo ya kahle ku va ta mahala, but at the same time ni vona swi nga pfuni ngopfu nchumu, because a hi vangani lava nga ta kota ku fikelela ka ti-event teto. So hi xin'wanyana lexi hi vulavulaka hi xona ni vone let me check first. Okay, ku na ti rally letiya ti ri kona ti 25 ta May a FNB Stadium, a ku ri ya ANC, leyi loko ni zama ku ringeta ku languta laha ka ti-artist ta vanhu va ka Gaza ku hava na wun'we, unless if no ka ni nga swi voni swona, mara ku na vanhu vo fana Makhadzi, Khuzani, Jumbo, Tebe, Hosties, DJ Sianda, Oskido, Casper, Yamtuzi, Oscar na van'wanyana, ku hava artist ya xigaza. So I just feel like loko ni nga tivi nkoka wa vona ku va va lave vanhu lavawani, but I just feel like swi wrong ku va kha va pfalela na hina vanhu va ka Gaza kumbe hina Matsonga, because leswiwani va campaignela ku votiwa ku va kota ku wina. Va hi lava na hina ka ti-vote ku ri hi ta va vhotela,
tanihi Matsonga, but ve le ku va pfaleleni la in terms of ti-gig ku va kota ku at least va dya na vona va kumanyana something. Va ti tele ngopfu artist leti ti nga kumeki ti-gig ku fika kwalano, so a ku ta va ku ri good kumbe a great opportunity ku va na vona va rhambiwile va ya FNB Stadium namuntlha va perform. So ku tlhela ku va na Tshela Tupa Rally 25 May 2024 leyi a yi ri Peter Mokaba na yona, nakona loko ni languta laha ku hava ti-artist ta Matsonga. So a ni tivi ku n'wina mi ta swi vona njhani kwalano ka ti-comment, mi ta commenta mi vula mavonelo ma n'wina, kumbe maybe hina hi le ku analyze-ni ka mbangi. Ni vone live video yin'wana ya GB The Caterpillar a kha a vulavula hi Benny Mayengani. A ni twisisi ku xi ze xi yi kuma kwini information, ene xa good lexi nga nyikiwa hi xona hi GB The Caterpillar i ku loko di vulavula swi twa ku ri di na information ene na confidence yi va yi ri henhla, lero loko to fika ti ku byela swilo u boheka ku swi tshemba i ri sure ku na laha ti yi kumaka information. So di fika di mention ku ri vanhu vo tala va le ku yengweni hi Mayengani, ene vanhu vo tala lava va nga na ti I mean like ku na rito leri nga ni fambelela a ni lava ku ri vula ku ri okay i vanhu lava va nga ku tirheni, van'wani mathicara van'wanyani ti-profession, yes. So but va ta hetelela se va onheliwa hi President Benny Mayengani because i le ku va onheleni. Wa swi tiva ku ri a palamende a nge ngheni no nghena, ADP yi nge yi helo, so i le ku va phutiseni kombisa ku ri i na timiliyoni to talo leti a nga nyikeleliwa but a nge le ku tirhiseni ka nchumu. A yi swi tivi ku vumbhoni byebyo byi kona ku fika kwini, a ni tivi hambi na vonakala milenge ni mbale xoti, mara a hi hindzeni ka yona yaleyo. Yin'wana leyi ni lavaka ku vulavula hi yona i mhaka ya ti-bookings ta Gagashi. He once said ku ri hi mani cheka if post ya kona na ha ri na yona la, loko ni nga ri na yona but I will just quote it. Okay, a na ha ri na yona mara i hetelela vula ku ri yena i buka munhu hi mhaka ku va a humese hit. Se loko munhu a nga ri na hit a nge ku nantswi a nge ku dantswi a 17. Se hi nga ku na tin'wanyana ti nga vuya ti-comment-a laha ka live ya yena ti ku i te munhu loko a nga bangi hit a nge ku nantswi 17, but ku na Manflow lava a nga va invite 17. So a ve a reply swa nga reply swona kombisa ku ri va Manflow va be ti-hit khale, but na mina a no teka side, but I just feel like vanhu vo fana na va Manflow va Dr Thomas Chauke va okay like ti-legend ku angarhela a hi ti-artist leti munhu a nga ta fika ku va fana va rhambiwa just because va be hit. Lava ti-legend ta khale, ene I think swi kahle ku va na vona va kuma something, va nyikiwa opportunity because hi vona va mabulandlele, vona va nga sungula music. I just believe ku ri if a ku nga ri na vona maybe va xa makhombo na ti-artist ti nga kona a ti ta va ti nga ri kona laha ka Gaza. So a swi ri kahle ku at least na hambileswi va chayaka tikatara va Dr Thomas Chauke one of the good days va rhambiwa at least va performa because va tirhe ngopfu leswi swo hi fika i khurhela ngopfu i pfumbisa ngopfu patu leriwa ku ri ri kota ku fambeka, and then va ri tirhisiwa se ri cheriwa xikontiri se va nga ha vi na mhaka na wena ku va nga ha swi tsundzuki ku laha a nga ri khurhela emani. So I think the event organizers a hi tekeleni enhlokweni swikhalabyanyi leswi endla swikepujani leswiyani mi swi rhamba at least na vona va ta kota ku kuma something tanihileswi va ngo ti huesela va nga apecenini. Hi nge vuli ku ri vo yowa a vo yowa va tirhe ngopfu, vanhu vo fana va Dr Thomas Chauke va tirhe ngopfu swa fita na loko va nga ha ri vo ti tshamela a kaya va nga ha ri busy music. Hambileswi va ha raharahaka va Manflow va Mansandland i ti-legend na vona hi nga va hlaya ka ti-legend because i vanhu va xisati, hi vona vanhu tikhokhota kona, va Manxungi va tiya hi vona, ni sure ku va langutela ka vona va Mansandland. So swi swa kahle swinene. Ni complimenta na Xihungi Rhangani i le ku kumeni ka ti-gig ka munhu wa xisati ka ti-artist ta ka Gaza. I think Xihungi Rhangani number 1 laha nga henhla hi ku rhambiwa. So
ya ni rhandza ku n'wi complimenta hi le ku tirheni swinene. Munhu vhela ni inana ni vona a kha a ba swicele nyana swin'wanyana ni vhe ni swi vona ku a nge se hila. It was 2022 a no hlaya no vula a nominate-wile ka best Xitsonga album hi nkarhi wolowo loko a humesa risimu lera ro munhu wa munhu leri nga fika ri n'wi dumisa swinene ra munhu wa munhu. A expect-ini a ri sure ku ri i ya ku wineni, then a nga nominatiwanga a nominatiwe ka best Xitsonga album, a nominatiwa ka Xitsonga male I mean Xitsonga female artist, a nominatiwa ka Xitsonga most popular song leyi a hi swi tiva a hi ri very much sure ku ri munhu wa munhu yi ta va yi welela ka most popular song, but unfortunately a swi fakanga swi va leswi a hi swi hleketise xiswona. So a postini a ku munhu wa munhu is the only traditional hit song that doesn't have an award hi mhaka ya vanhu va timbilu to biha. Aren't you ashamed now? Look at what God is doing with my talent. Vakwini vanhu lavaya va n'wina sweswi hi lo mi tolovela mina timbilu to biha. You told yourself that you are destroying me. A mi xi tivi xikwembu xa n'wina, a mi xi tivi xikwembu n'wina mi swi twa ka se swi tikomba kahle marito lama ma komba kahle ku xongi a nge se hila hi mhaka leyi ya ti-award. But in terms of the award vanhu vo tala va ha to rila ma ha to rila in terms of the award, vungungundwani byi nge heli ta tshama swi ve kona. Yin'wana posta ku kambe munhu wa munhu was never awarded. Swi ndle kahle kumbe a ni ta va ni fini sweswi nsele luwa ni nga wu tirhisa laha wu thinthe xikwembu xa mina. Danki ni vona grace every day and you are watching and loko mi ni vona na smile. So swi tikomba nga ku wa swi tiva ku hi vahi vanhu lava va nga contribute-aka ku va yena a nga winangi ka ti-nomination ta a nominatiwe ka tona, tanihileswi a vulaka van'wana va va tiva hi va na nsele swo fana na sweswiya. So it seems like wa va tiva vanhu lava va nga ka swona swilo leswiya, mara ti-award ta hlupha guys, swa hlupha swilo leswiya tirha machanguri. Ni vone Paparulani va ka va humesa nghoma va koka ku kwini yi tikomba ingaku it's a beef song and ku beefiwa Philani, tanihileswi mi swi tivaka va holovela 15,000 liya ti nga hetelela ti xikanya Philani ti wa na yi yisi. So if a vo ngo huwa triple ya ku ngo va marketing strategy swi ri nghoma kona a hi expecteni just anytime ku yi nga huma hi ta twa hi swona loko nkarhi wu ya ku famba. I ncini xin'wana nga xi siya I think a ni siyanga nchumu. Yana na mahlweni subscriber yi kula channel leyiwani loko vonani ka ti-views ti tlakuka swinene, leswi vulaka ku ri support ya n'wina yi le henhla. Yana mahlweni mi hi sapota ku ya mahlweni loko hi kuma chance ta mi endlela tona ta ti-video hi vulavula hi tona. Xin'wanyana leswiyani ni tshike leswi a ni hamba ni swi endla swi nga endla ku ri channel leyi yi va kona laha ni nga kona swi ze swi vava na matimba makama. A ni hamba ni endla leswiya swo ni recorder like loko post something ni screen recorder ni vulavula ni ku mani yini se a ni twi nga ku like na phuta ene swa boha but swi kha swi ri na ti-views ta le henhla swinene. So sweswi ni vona ingaku ku na ku cinca se swi ri ku vanhu mi lava ngopfu swilo leswiya leswi me ni twi ingaku swa phunda. So a ni lava ku mi tsundzuxa ku kumbe ni mi tivisa ku ni ta ya mahlweni phuta hi ku ya hi leswi a ni titwisa swona because swi twa swi na ti-views ta le henhla swinene. Se mhani ni nga tsala leswiya swo already vanhu va yi vonini post liya, so what's the use ya ku ni ya vulavula hi xilo lexi xi nga vona everyone because Facebook i public unless if mi va mi khe mi lava ti-analysis maybe or maybe van'wanyana some of you mi prefera ku vona swilo ka YouTube swi ri na ti-analysis inside. A ni swi tivi. Subscribe bye.